Bismillahirrahmanirrahim. Umda umraha ngore wao imara mraha wa zubuho baoni ikaizi tswandra zizimilia hamadira bahiwo mda wandi somtango na utsaheshwa baha enrazi ebuha mrukali ndio wa huzingiiza wa johure ya gono urudiho baoni sikwalewo unu amina madandaru zifanona mbili mwajob jelia nishinde nizambe tsondi zo abo maudungar jowlanchea ukabwe nzima deijo hambishie handani esuje handani arjovirilia opande wahena mnari parsauze komanteri usu mirongozia Rais wa Daula kama la dhima rambeyo rionayo meleni usu mirongozi ila suje abili watukufu do urongoza wandu wenchi kao kwatsi na mbarongoyo yahambia wakomori husuye mendeleyo boya tufanyishiha heheli kaondo ensi ya kaulinda watsoshinde expose nusu awo winji waheza bido walio wafanye rarenga yaboka kweli walio za kilingizo nchashi hano watso harumwezi aunele wa ukaya emruo isabuzi woyemrulo na biswara no penzo amatso engehendo kane plus ya fulani urende sizona ileo nkina joifanyaro ensi pwegao harumwe kotea hahe au haruma wananyawandwa jine awe yankilia hahe isibo wananyawandwa jine itongezenti endele uson shari mwambianukaya habo ya kaya winch wahoa nduwa opozewe sirikalili yoyinu ngwayo opozeo haroho mbi shati ha maendeleo soni ani roho za peu za uka engeti kabala tijola inchi hanola halafu mrule wangu fanyo mbwana ya ukontre mrulo na katikati la sirikali habo ya kaitinde ulo nilo habo ya kai hazi ya mkomoru jewiri no vantara tsorenga za Daula mrado jibona abonge yundi hauka hata nusu ya ho wenje walo harmo opposition itobia hao nde ilona nusu ya ndwaliyo yode mana ramransi ni mdo ji lahe mafuyu sheikando kamra biokanyi wandu mdidaili yao mendele usonia hensi inu banga nyina nazibwino pwa magozi no iranganywe hansi ngamjoju panga shama shanyu mjidayo kanyandu mdidailao mbandongo harimwensi inu sha timengoni muamina wandu wenji wakao hata ntwamini si wandu ratsuparo na mdu ya rengaba mfano ya mbandongo yo shado toju habanu mdu kajondecha yabo asubuhi bahimrende daraja dora mbiyo kaya ekakutwanzo vumbulu arumwe ijao abonga nzo utowe mbahi abonge lebea yilo wawo ndwalo na mbwana ya hao alor ikakwa tu hunra iliyo ngwajo yunraha manieri nyenra jine alor ngwa hunrao shaho kamimi nike convaincu usikunge mzima uka wandu wakao rongo wa heze tartibu zila oma opoza ya mendelo usoni ya hensi nubo itiyo jamais hauka zerashwa pia ngwa tingo urenga zerashwa pia ngwa tingo urenga abonga nzano atukufu zonde za suje mbili nlo nizo bana amme suje handani hawinjia ukaya ngabo siribo shaw marhaba he namna amwishiendo amjoka haruma zero sosio zinunga bo mapsikolo wandu adingo psikanalize wandu ani wajwao swafie ziloho mwani mwe roho ya Rais wa Daula saka urongo wa izo tifanini juwao sanje soma hauka
enamna rambiwa Allahu yahkumu bisarair wa nahkum bidhawahir. Sisi mimru ambaye mro yukaja wa utija hizo naona bahata mtume sallallahu alaihi wasallama gena wakati yakauhukumu ambaye mru kaikango joka kutina haki shefa swaya hapo eheli waneleza ngojo kaga muniko haki twa hapo shago dazonu niko jana ambe mtume honika haki ngojoelewa ewa abongedo kaya he dhahiri ya he mirongo zire siwa daila itamka rumwesome ila ngabo siri shukuri yao ngabo andu ikawe kahutamkema kalima yao wahana shio bokao shodo afishe manzishi batino kawe yanza homhon yotso andi swanzi hapa frazi za hamba uka lindaba ola kajelewa manazali akabenge tsojora bemana welewa bai kango rambiorongo izo kazijambishi hawale zonongo fikiri yonsi muhimu nzifikiri ngamwambo dhahiri ya jiribala abange honru ume rais wa daula ya urumia bala ya subuti yaba usomakro ya mbazerongo zila abange ngasina masuala kwezi daula ya Komoru husu enamna releuka mkanzo wana wa Komori welewe ukanyi wanro ume nyitsanro dosa sanyiwa ni Macron mana katushela na ingabo discours rais wa daula ya parotansa wataone soka hakaraisi yoma Israeli Macron engelikuwa ni gusomo abo Macron yamjuwa haho haruma siasa rais wa daula abonge henamna sisi rajibiwa henamna wajempoze bala uhusu Yesu ala ila nenamna wa mrongo za rais wa daula mheshimiwa abonge ngasina masuala bokao ngaronombi romeleni harumwe masuala hao kaonga yo maili mfana na mararo la suala la swabil hanema yinu kwezi mtukufu mheshimiwa rais wa daula zihabari ngamono hama zirenge ampleur zirenge suraya zizimbisa ezitwaza wa Komori wafalike suala yinu rowalo maopoza ratso maopoza andungwa rumiza we maore sha eulo Faransa ulo maore ngebonti juhatuba Faransa ulo maore ngebonti juhatuba bal ngabonongo kora hansuwa na tafauti ya baina atuna maore tsode mapesa warumiao na warirumiao shekanu kaya mrake libro ekomorike libro au kaba nweza tsobaki harume komore namna wakomori wakao jihizi si wanro jine si hona mabanu enamne maurelio yode namna komori hulio abambenzona benamna hiyo haukendi rahanga boko kartsuone tafauti ya uke Komoria hatu inwe ngiyo libro anukaye Mfaransa hebanzuha hunu hatu bahija kera nzori mtowe harimwe siwasha maore shike rishi recupere okasho isiwashaki Komori suala yonga ronombi romeleni ngamjwa zambanzi manzima namna je njohelewa owamangawa joulawa harima shesi wa armensi ya Faransa ngwajao harmensi ya Komoro wadunga nao na wazungu haruma voli nzima uja harima aeroporo ya hatu comment ça se fait-il ze bagages neze menace nziro zilono wanrolo haruma aeroporo ya Komoro hamadasi wakao shangaza Mkomori hao enamna akao bwe bagaji hai aloringa bwa Faransa kao wabiraone ze bagaji za hao izo intouchable walandu yoti protokoli ya serikali jeke zindazila namna za ndazila valizi zitsobulwa shai hakika wandu maraya wa Faransa waja wa visite Komori wende Mali wende waonezi lo yiho wende Kartala
wonrwa toujours ze koliza hao ze bagage zao izo sava baziba na nseho na namne kawate mzungu nguramboka hata wandu ndrao wamrao ukaonga mjirande homage usoni mwa komiseri mzima ngoni mwa komiseri wakawano maoroporo wafanye hazia hao hausila muno binadamu bezidwa yakaudelwa hakaudelwa kaya habiriyo bo yakayabo yatsurenga shandu akaurenga ya wandu akaurenga hahara ya mkarakara yabo bali mzungulo aeroporo iho hatsuhujao imana haba hundo hatu wemjani wa jabanu alor mide mhuwa hosha watide mhuwangu shahe miliwani mkomor wakomori waka madhamana wafanyila fitina wata mzungu abakisha uhezesheo wa komisari Hafidh hatodoaru maze hazi bangu fanywe hazi ya ehedi ya ladhimu yambokea bodo shangaza mzungu do kwesi ura mzungu abonge mimi hakika mesole president kwezi ngamono mbiro meleni paske diskuru ila hakika gebido idungane na zitendwa releo kami mihunu ndani tsushangazwani mzungu ntsushangazwani mzungu hunu ndani ngamilipu zaidara za serikali zilo hunu ngamilipu namna yokaya karna ujouhima harumake affaire étranger vaje mzungu yabo olewa bono vake mzungu yabo yatola yabezaria rekebeshwa zenongoza hebawo imzungu yabeze ya parafanya yeshiliwa zenongazo shiliwe shambe habani ndini aba ngasi sawa na maores samahani kwezi sabe difference de mapesa de mapesa bonchujo abamchonjo mjalo teli hunu tirume di euro olewa amchonjo mjalo teli komori tilimba helu titoa di euro ebadiliwa mintrahanchuo rahanchura mbuwa etafautiswa filio ya ho hayati wa mayoti no hatirlo hunu sof de mapuchari menji ya obo ya onde yat ngarambonga yo mashashi hani hoche tukakati hunu hezondega zirumilwao fa valungu huo ngalwa nao abange mimira hanchushindelewa politikili yo banu namna yokanelewe ya ukaya abantu komoringa rifanya oje hata wa maore wenyi makro yamba wa voti fanya referendum total majorite wamba si Faransa enga mjoka fanya amali ndini komorini ite wa maore walo maore ngoma uelewe ukaya komoringi wana maendeleo wajidezangaje ne Mfaransa heze dimezao parce que Mfaransa kanofanya maore hufane na la rinyo ça c'est impossible alors eshitsugojo me hawa maore ban yemendelo son eshijoni ko maore warumiza we komori maore ukaoa wa komori eshijwa ni kamvuyu wadorongo wa maore de kangwa amboye kamwangala walio na borilio sira mwanga sinantiari ko sinantia mendelo ilo harma wewe habonge mimira meso le president kwezi hotukufu ha mheshimiwa ka singa sitayarira benjema ziwane nambi shana mafiti wa udopo amarahoni no la pizza hula no sisahula izo si yotsi de namna ranzori mopozeni arjodo mopozeni he tartibu yinu ilirelewe ukaya au nusiandwelewe ukaya ngari wanao fikira hafikira kaifikira yo mloni yoti ngiyombi hokaya yoketuri ni kamarunda fikira yinu ngiyonjema ukajo ni kamarunda bakishoka akartu rumia ababando rjoka ushemezo uiwa hanyu kaya garita wortsi rume fikira ya mrutsi hotera urumpira baye tsindasi rumeya hatu beshwaga jorisi sangama iyo dena mnasisira tawa riwane rimopozeni abo opposition wae namna hiyo wakotunizia leo nikeka nikamrumuhono wakotunizia leo keka nibosha salamu ya mndu wakona kaunizia nabano kwe nisanjo kahanza ndemba abahanu ngamjohenda kumdujoni ziki abangedu ukaya Monsieur le Président hunundani ngarjihisio wasamifu soni mwazungu wanu
mimi tishuhudia aeroporo yabo wakomori wakabuli wa valizi wazungu watuhambo kabira oti wazungu wabala wakaujamba sadijake wabala ko lizitojo jo komelwa shawora ya Mfaransa jabo lore ya mkomo halafudi zo kabatino ngozi kaworipo asha parce que ando piasiti ngabo ko sawa sha ngabo ko sina wibivu atuneze nongozinu no wandu wawo tena roona tena wibivu wa tosha mpaka au kawa uritabisha zero zaro mihibiwa ikati mibanu mina mzungu haruma idara serikali hosofere tranjahula au hoiroporo hula wanromisi wa haruma kwe nuhone mzungu raia wala toka ujade ya visite kartala wende mwalio nendema halafu haribala gubirili wa mati chindini halafu nyamlo yabo na nyasi mlo yabo kungulo tupa Dar es Salaam aja yabo awala Faransa aja yabo huna gamuntomo ni semruka hama balaga yo hanyo aeroporafu yo hani gabakati kwa wakati zero hokazi na mdole wanro gabakati ka mdugu jofungwa hesu ala hiyo halewa gabo siku ikawa ngebidio banga manga wa homo huja watojo kaya baha na manga wa bulao valizi banga manga wa homo huja ngabo manga wa homo huja watojo kaya baha nungu wa bulao valizi hadisi ya paro huja mbari tijimrala ya kamarseyi ho tijapar swana bage tijapar swana ndini ije tsongeza baha walewa wakomori abaha ngwatingo abaha na jevien wala Faransa yo antadubaba ngwatingo bulaze valise haleri do bazizwa sirika wenda unguja na Dar es Salaam yo ndo Ricardo bazizwa bulaze valise zetiswa zelakire shaba haketi na bati halafuti ziwono wazungu watolele sabahi wa temikoba ya hao mbaza sakata za hao kwa wakahama bala wakaujamu hao sidira kaujoje nini na uhafilifu mwinji tuwo mabala ngarono wandura tu paro lewa hamangwa unoandu wa mastajabu lewa yanungozi la gaziribi yao lewa ibano abaha mkomori gutozilwa yebala shahula shija Faransa wakati mwinjinga wazingarao tamilo azonyumeni banu ukaba hamre bala shahula komori banu jewaba ngotoshito ishokwatu shilata hoka ishokwatu shilata rohombia hena ukasharisha komori ngwanzo mapesa hotso dole zindwe za hao parce que kwa najwa hagize mhogo uje Faransa wagize furia palile endi wagize mhogo le Brazili wagize majimbi yale bushini yaje yabo mtora 5 kilo za mafuria pa komori mjamdo hula mjushila mfanya mwezi kamna hula bendushi ndoni wongo alifanya chade ekonomi ya Faransa ebano emana hunu mimi tuambie wallahi chenajo aeroporo bali none mwangami fwa purunku mzungu lijebala tenzi yao ya jebala barelewa nao mimi beshwa habala glucose wallahi beshwa tiparsa glucose ntojo itoa yabo enda hulezi lo hiyo jajo fanya mzaha armwe hadisiyo elewa jajo fanya mzaha hai ibane manendri ija hata abo yondongo nzima mzunguye njia komori banu henjeza visa yahe yebira yo kamwa benza ngwa konte ngwa bushawe mapesa yefanya dakika yongo imepesa ngabo penalite kweli imepesa ungarengwao chari mwambaze nuko zadunga yabo kabati abonge mimi kwezi serikali ya Komoro ediskuru ile heli ya rijibia nusu ya hatu ediskuru aresi wa daula ediskuru lane dunga na zitendwa hunu ndani sina utodo gebidwa mimi nsido shanga swani mzungu hunu hatu mengo ni mweze eroi zichirio kawa boy billahi tenongo isonga ziritabishao nusu ya hatu bokauri mabanuka si hivi wana mjeni hanzari jewiri hunu hatu ayonga siomba biyonga ribenu wao mimi ne chamda mandami wazungu wani waunibia ekao wanzo wani bazize botsijuba da wangalie aeroporo ngabo mzungu tuwa ngabo nkamamba ha mzungu ilo aeroporo ya
ngendo hatedozi samdu sual amodo Dar es Salaam Tanzania mzungu ngunu ziso Tanzania mnafanya jikoba bade sharashibir la wanruan zahenga bosi kuhamangara jofungwa shanga bosi kumda jo mkausa barujache labe abonge ndugu jola muhafe magobani shay suala yonge jori amodo Tanzania tijirani Afriki ndo ziso aeroporo ni mzungu kari Dar es Salaam mnafanyaje no ala kulli hal Mwenyezi Mungu anajalie umsafara wahangu mjoka hena Dar es Salaam nsimhelelea nusaswala ba sina roha hangu Mwenyezi Mungu anajalia nzingare nsim ami homjibunai akeka chibiwanga njomjibunai homjibunai ukanga ona mimi Afrika modo Afrika zoka jopas nsweda faranso hanyu jekengo nisoko hanyu mnafanyeje abonge ngamjorongo shago nelewe atelewe je m'en shahokani bireba nungamondo Tanzania mimi mzungu ado nusoka Tanzania mnareje mtuzi swani mkomori mathalan yanuzi sembanrongo yo kamkomora manda minguru zisoza habari hizo shamzungu adoni babu sema na Dar es Salaam Allah billahi amcho mchibunai ababa haticho mhunda yakeka besakana hele wanzo yashizungu ndorongo emana yo j'ai un pantalon à vous dire yo mbabyo na keswiri ayo na keswiri badi ke taarifa inunge jola wakabula ndena bataba kutupashia sheka amonzo ni pashie mimi Muhammad mzungu adoni uzisema na ndo Dar es Salaam mimi shati mkomori ya nuzisema na pasha wendi nizo safa olewa izo safa zonsina mkomori ya nuzisema Dar es Salaam ndo arama treta shando ba buswani mzungu hunu hatu mzungu adoni uzisa hamana mneka obese hatakani nja mchibu bese nja jopashia no monsieur le président et discours waifanya singa wanju mekaori dibi tenari toso ado kaiho wasa wado ambe baba rais wala mduka muamini mkafa mjomafu mimi ngamhukume dhahiri sada ulaka urongo wa masome hamba makalima rajwa daridoye shia yadungane na zitendwa alo ngarombo Mwenyezi Mungu ijazila zidungane na zitendwa si ngaboko Cesar funga banu dawa tsomendelo soni chatsinda aboritsiyo armaze president sasisi monoka haruma habari jizo siro no karma za habari za shingazi jaza hatu wakaenda mndu natswangale nsiyanzo yetawalie mtawale siyasa si zingarembo ngazi jatunga sinyoba arjodi fanga zijawa hatu na mtsokane siyasa yanyu eza hebe senga bo sikurjo hinjia kamwa benze nensuyo yonsu hambia abonge sisi wahanjume embabira isi ya hamba ila rijwante jazila chanda si helirka opose monsieur le président zenongozi la zirijibia abonge baada zirijibia na zidungana na zenongozi inu na mzungu jojabala na bule kolia ni mzungu jonja mfe na dungano wa manga bala kujo ngabo Said Muhammad ikura tso ndonda tsiba no amiche hai odo be hurubisa hai wono abange muheshimiwa monsieur le président Said Muhammad discours kalitsu njaharma wanradi ngo hawe la pizza mawe pama gozi na hindi normal ya namna rutaji discours ya rahisi ya ilahe someila ikaitodwa na zitendwa Said Muhammad yondu banongo tijawu yomba nongo ikaitodwa na zitendwa siri jibiwa abongede mana mimi Said Muhammad sikaone sabanukaya mone sobanukaya mtu pa kololime Said Muhammad shadukaya rahatu juru ngabukukatsone difference hatu na mayoti hunu difference ngionda hu raha ngamtsorume di ero hoteli warume di ero hao Said Muhammad mapesa tuda tsorumishi hayo just ngorume di ero hunu ala nao abonge emaore inu ekae komorinu watso jempose wefanya maendeleo soninge fanone zensi zari zingiza banu ripwangao owa maorewa da yue maoreke komori pasukengo washashi ulasha kwa tina mfu we tsamba na maeka mwangala wala waliyo na abori leo sira magasira mrowe uni
ensinu hoto developer yo automatique walo hula wa de yema orereje wajukana majorité cha pour le moment e miserie yo yinu c'est mamadi wala kwa tushonda pouvoir wa maore wa de yema oreke komori hamado wa komu amadasi cha development gwanzima development mwenzi c'est mamadi hey go yo besen go fuamwe leo kame go strategie mfaransa karna ujo kana farisa misembabi hunu dani ritsikena rogo za udo watahamu do tamaure hamu karna ujo kana bano do tamaure hamu elewa pande wa medicine iwondu kwa fao barini wanji ha medicine onda faransa wa komori wanji hoenda maore onde wafanya utwabibu yiho asobe l'hôpital alors Tanzania wafanya wi Tanzania kwa jona nziru warenge matobibu Angleterre waje hunu waje wengarle matobibu hao ngwa wasomesa bazima na pratiki wa madoktori wa Tanzania shanga ma professori wanzizabo wenze walo yiho mengoni mweza kontra ngwa fanyao tobibu na usomeso wa hawata wa parise wa parise mnaba wendini wakema professionnel armwe hazi abula dhima zenongozi kenjema itrodizo parce que déjà ngo jokana mwemba wa medicine hunu komori izokolize doctora za medicine ngizo zinji mais ngari onombiro meleni wa Qatar mwe suala parce que ngo pratikeo avant ya wakati wa jaja oui bien sûr je pense à l'hôpital ngabo mndu yabo dzitsongo tso hangalia yabo karna jo ile parce que systematique ino ketu shinorumisha Tanzania sha hata fuyu ngo twambilo kawela mndu wa fuyu endawo ne bola mndu wa fuyu endawo ne bola mndu wa jawu ndo ne bola mndu wa jawu ndo ne bola mndu wa jawu hunu mengo ni mwizo problemu diyo alors na war e kai medicine tso regezwa wantsitu hatu o twabibuka clair rundu wa subirio wazidi she maarifa harumo msomo wunu abo deja ngarisiyo wandu wenji kwa churoha abo ngabo ekonomi yabo nsiju endo ya heye parce que hunu nsiju o wandu wa pashia o henda ro medicine bushini na Dar es Salaam hiyo wa wenji kabisa harumo hena ntamfumo ulosani mamaji fala abo ngendo kwa hamadi zo manzolizo kendri eke serikali watso development ya Komori kwa jakubale mzungu hunu ndani ya ribamfia bana parce que bana mzungu ye hundani woseni mamadi swala yo wana naye maore ngejo huja ekari tenderi wana naye hunu ndani mama si utoka harumwa kwa ya feretranje namna yinu au banja abandu feretranje mzungu hatende hangaliwa ndo étranger akahama bala nduono na bala ngamibala titende bala mfano hadisi sukuza kinishi asimama au kasudi mzungu labo ya jabala runda remumndo wa jabala wa mtukuza bari we humjua wanena wabala jawla fanya zahe bala hotesho matoni parce que ngo hufanya namna ile bala deja handharau mimi ka parce que Faransa ndio fanyiliwazo Faransa ndo harumaye ko atende iyo Faransa à l'intérieur wa ujapliquer sharia shokaya o metranger wa hisukanga o protéger unasema mamadi falsafa yao waje harumaze ntizimu wa destabilize batike sharia ili wandu watawe iyo ike raisonnement yokao ndo akwe yeo wandu watawe harumaze ntizao bazuke kwatu yechindo kwatu fenja alors abo hoka wa ulienzi jawu irengele kenjema iyo kena kafasili jamani kwa romba Mwenyezi Mungu ahifadhi Ibrahim Chaure namba ayesi yao Mwenyezi Mungu na wahifadhi nezema kriza ho wandu wanu kamgwa benzi oleo abonge hizo mimi hunu ndani tijwanza litende mkomoria hisukangelipa ho duani ho poro biro ya mzungu ho finance biro ya mzungu ilo yaboje mama au biro ya mzungu ya ho finance biro ya mzungu osarima mzungu kaka jao geo finance wajao izo arenda ho do wakubali yake abo raha hunu ndani msema madikaba raha wabo kama sur le président on rakubali ndondo e diskuruila kebido hatu wandu hunu wazungalo hunu ndani wajihisukango harumansi ya kijeni yode hadari
wajisukaya hunelo favori de mwabanu haisha usubutone mzungu mjwarma idara serikali ona te ushangaze directori wala mzungu tuhabuka le seul commissaire hafidhu Allah ri'a commissaire hafidhu hakaho aeroporo hula basesha tongeza sisu hanjume ramrema yinu dabo ya kaudelo kaja kukubalu fanya corruption gojosha shikomorisha watu wayabiruka tajiri ndo ya harufe njamba hiwa ndo maramungu wao sari Muhammadi ndo maramungu wao ndo nduri watahawaru mazidara zinu emane mzungu ya kaya wakanza mjewiri za decision kanza do renga fudwa matijau se hanso abantu mide shefu hawo banu enanogojo ka decide nzobanu hangu rizaberanti utido decide nongo batini kuna kufanya nongo hamabo shefu hangu ewafanya hai owangamifode watakanya ne mzungu wo wende watu hafidwaze wi sukakatsukuba corruption katsukuba Muhammadizo abonge nsinu inde bana rulo banu de hadiyo hafa mzungu wange hapo Said Muhammad gusubu tendo zise mkomori ndo Dar es Salaam ya mwodo Dar es Salaam za Barindi mwodo Dar es Salaam za Barindi kwa mzungu minga mambo Mwenyezi Mungu mzungu huo enantunjo kafanya msafara wa Tanzania atinuse swali baga njo mjibu barika shizungu shago ushahangu kaja shelewa maana mjo mrongozasho je un pantalon à lui dire bobo Said Muhammad yonsinata du amjomro adiye kancho baba hauka baba ona rihisha ukaronga hora baba kuchupashi bismillah ababange confirm uzora mbao ka hunu ngamihunu shabanga ngamihamamu ujenini hunu komori hunu shamzungwede amjuzi swani mkomori ukaya ese jura Tanzania ngondo afanye wi normal shamdo babu swani mzungu imana ndo Tanzania Said Muhammad wi Said Muhammad yombiro yanja nyumenomelen hamzungu maana ribira batachabati na kamba zabari nguziswema nao Tanzania ngondo afanye ye Senegali ngondo arende yewe mzungu usema mzungu nuziso ukachaba ngondo ziso faranso hawa mnafanyaje sham Dar es Salaam ngunuso Dar es Salaam alors abo discours ya monsieur le président ila na rombo Mwenyezi Mungu idungane nezero parce que kazi ngozi sijisuka mimi hatu hununga milipo abo tsira mwa abantu gukaya discours ila yambo avec rigueur kazalika tsuru resiwada ule katushangazwa ni mno mathalan shekade discours ile fanyishi toujours hunu ndani hamzungunge ngena puvarana mihunu hatu hunu ndani mzungunge na pouvoir hunu hatu parce que bana deja pouvoir ngiyo Said Muhammad banu minso ambe arab parce que artsunguru ma ero Said Muhammad amjwati hudumba yabidi chozi lo Said Muhammad mapesa bidia do badiliwa mreka na ero ya badilia shikomori ya rumie shamferi inu Said Muhammad okana 50 euro nenjalo teline to 50 euro nelim ibano hana mapesa shikomori utani mapesa shikomori karje demba surai amjokangwa fra Said Muhammad yangwa fra banata de français fayo banonga botsizi jiba Said Muhammad ko atakena uki Dar es Salaam amzono hambi bana mzono ambo kata Dar es Salaam $1 dollar mapesa haongo na collaboration one Mngereza ngalo nao shawe kujukana $10 unjelo telule mba hiruli ba $10 kena ukigojo ya badili Said Muhammad yo nusu ya umuruwa awatsuka mili hasham kutoka nusu muruwa arjo kai frayo mapesa hao na percentage tsonjashi yo hao karjaharaya shao ngabo muruwa wa hatu wansi Said Muhammad si jozi yakatu kamrado bala 50 euro hula bahindu bahana bajo bula zegishe zo doba dile mapesa mrieka na kumurero shao kando kana derone jaduka Said Muhammad njenje dukani awlo talin to euro eba difference tra maurando Said Muhammad yeba ngarifa yeba murega rwa paro aratsida zibirtsonizo murega rwa paro aratsida zibirtsonizo hula nge dhahir hununge batwin nabanu hundo hutiro parce que ndwana ndutsommona Said Muhammad yonzira no monao hula ngari joka ge maore ye hunwa miziara na hozibutjwa ngaranora hunwe ndababe kamatsata bazo Said Muhammad abo kara Said Muhammad sai wanga mjuhambia Said Muhammad mengo ni mwete ngonziro zwa armenti atu yenu ngojo kamba sa de France wiyo irede ha kampanya mranzo ndevoti
wamina kuswamini de ambassade wiyo de ambassade wiyo donc on candidaté pour l'ambassade de France. oui awa para Faransa wale wa hadisi zo kawa ndio nikawa belani kababo haya yo fanyilia mranzo ndavoti kampani tena ambassade parce que ile de hokale watu jo hatware ngandwa ila wata Faransa basali mama aboleda wotusho aboleda mrabe ho orbe shondo ilimaga ile da system yo kabo dizoka dora voti mruba habalando atsana watu na visa ambassade ya Faransa wiyo giona roli njaro makampani komoro sali mama inji parce que atema hadisi ay makandida jawu wanuri wa nao wo tojo negosia siwe wajo para wandu si miam ka urange mwana mshatomba Faransa arjo vote sali mama ya ambassade ya Faransa wichora ndi hakampani itonya gwarmenti onge mimi sali mama mira hansushundelewa hiyo sauka babo zoko elimi nsuta mimi tijoanze ke maswatu yake manijana mne kauza registro ahul chai zongo jojo zitalazo samiti ji habari za geopolitiki hizo sali Muhammad hizo mshinga nawe habari za Komori kaleo hununga rambwao kaya yoti Komori na hulanga mbao Komori zo zongo jojo ritalazo si shamimi ya dembabe yangu hunu ndani babe yangu hunu ndani tujuru mbiro kejala omeleni mbirongi omeleni hunu hatu tanagyo batwin abode mana rila ndondondondondro ngetsingo uliwa usengeli wawo etsingo ulwambitsi shahula boyo ngiyo dhahiri aboy hanzwa ilengulo tswanza kama ore ngiyo dhahiri hunu mbihiro ngiyo batwin de mana eliwawo yelwawo hawinchi hunu wange siri tukuza diskuru ya mheshimiwa rais abonge darasa hiyo hakika rahaka tujihisi hunu hatu kanga si libre tujuru wazungajo hunu ngwa ona puvarana singwa ngwa favorize wao ari mandongo zinji walewa kwana kutohima rumake hata hale yo ala halele ale haba na samhani bawe mzungu arinda zungu yarenda Faransa ndutso maruma yeke atende atawowo wokwadwa amba mzungu na wo chojo himaruma yeke katinyu par sababu za marasisti ho mfajirani babizo rasisti leo sha yode mbabiri hutajao ka wananyasi ndo harumwe daula yinu singa boko sisi ngaraboze ndongozi yinu rikontre fikira karna ujabanu ridoja retembelandure pwandu za maraho nino hansi na tijindi ni tideli relewa ukaya mreka wana na wandu ha umavu mendeleo watonuo ani ngarijodo abezo abidi wafanya watofanya yede heli rijodo wana nao atijao sani mamadi de kibinadamu arjo hamba rende Tanzania juzi rija hoka ujaka indwe kati gaba ebala wafanyaja tawalona tejevu sila tisi Zanzibar tsida tshundunga bo parelo namna ebala wafanyaja tawaloni hali ula kutoka gaba ebala wala wafanyaja Rwanda wafanyaji mnduna kahunu ne wakati Rwanda nambo kangwa dingo fanza mweshireza hadi sindu mwambiyo yesa yohununga mkona nro Komoresa yongo akao na nrovina shahulata shakagogo na Rwanda ngari watsongo fanza eba Rwanda wafanyaja ta wajale wata kutujo tamarenziani hadi yode mane kao ekamwe demba biho wayenshiyo mwaonezo wayenshiyo eba nyika musa suala eba Dar es Salaam wafanyaje ko ntandwa kana mwenje eba wafanyaje atalona mwenje mimru nabilo kabo Said Muhammad idara nzima hilo Al-Qahira rata Al-Qahira saboka Dubai ila buruji mnaba buruji Khalifa sabo omonjor misha wala omonjor uo munjano omonjor misha de nyumbe ya bahi de batimela ba omonjor misha bala uo munjano monjewa wende soko yeban kwelirto narikema maskina atakoli rishindwa ni monjando swali nyumba nzima zero hoza hatu rahaka jakamiliha ero nuvo yinu izoko eli haruma melezo ya wele wanrongoyo ya bida development ya baha de yazalwa leo hauka uode yazalwa haruma we shahina mrona mahamengo mirandaru mjamze watu belu mdahule pumroha wala gona me Komori yende hule sema karadune lewe mruja belu
ndio obligatoire yafanye bangano la hena mndu ekahesha mrambo kaye nsike jendela usoni parce que belu jomkini shahaza la haruma zame kawa kauna maji ya marindi hajaru mazame kao gari li kama stajabu hajaru mazame kao radio kama stajabu ay belu hajataba hanga haruma pel video yana mndu la Faransa alafu ndo mumbo kansike jenda hule ukala elewa na ala hufuma kujofuma no welewe parce que kujalewa za krizi wazi hona yatabwazi kujabelu wala kana ushinda puse mendele usona baha bealila lilo na mahame ngomirandaro wala kweli shaba na problemu wa mware nouveau tena wanandu watoka mrano mewajado na biokati sobali kwa nizamina mina katikati kutina sema mdiyo bahi kwa subjective baha tabanu ngotanono muru nduko zotonjila mapesa benge hata bas ha nduko zotonjila mapesa benge bas yede mero kujadesha jido ministre de finances de atola hula ola tilongo jeshoka ngabo mria mdefendati rohe parce que ngona ikipunga ani tukoza mafiti wandu wato ani diwana ndogwa mafita ena mndu wanzo ajavumisi okainse hendele usoni premachaura kujanambo kausani Muhammad mshahara na ulawu ha daula wa kapitali mshahara premachaura oui ministre wakubali pia mshahara bien sûr usani Muhammad bien sûr abo tina paroshinda ni manipuleo kawale premachaure pasuka bakishanu mshahara wahi ulawo rana abonge hizo na mkeradhi relewane ukaya ihondi weka au karna uju wale biala mzebelu wale kawakiri kawakubali sino eni samjo kaanza mfanya maandamano yo kareklame haki ukayano kufanya kasuenda ika belunge ne defense kujerumia nayi il faut yerumia nayi parce que belu yen go confirme totalement ukaintiende la usoni kama nzao hili oui atangeti kanda yo de la tujajis kodo sema ntojo ni social ntunado na karo weranzi fumbu na tamoroni ntojo ni social ukabanu hunu kauja ka hindu toka magama rufu hena mrona mahame ngomiranda romance yenu nsi developer harumaye oui yode kweli tena hau haraka yeho na mabu hau haraka shasi sirazalara ena mrona wandu wazala nyumeni wa 90 huja aba walona 30 na walona 35 na 90 wanzo wao doabidi wa decent parce que kana ujwa uona Dar es Salaam ardare jibano yarda kubaluka ngebido yake hena mna hiyo video zisiajipoze kestu kwani Tanzania wana mwongeza barindi manartu wana mwongeza barindi imana walone roporo inu zabandri martu wana roporo zabarindi mana Magufuli akane roporo ya handani terminal 3 ay terminal 1 ya jaba haya panga terminal 3 ya embauché plus de 10,000 personnes wafanya hada mazoro poro kami 10,000 personnes za embauché wa yao ewe yafanya Tanzania wafanya ewe wahana madini ndi ewe wafanya tawasuliba Magufuli habala 2016 wamdura nufuda bidi elewe hizo kama Magufuli habala hondwana mvio tawala wa interi ili tawala ndo wado rule hiyo ewe wafanya atawadoba laruloba hani wandu wakaone haya yamendele usodi wakanzo wandu wazalaru mwe uunu yode kweli iranu foyo timbi sha hunu hatu ketsina toma namna wa tujibalia jawiyo jabo konga mbehori sala banu sema mama banu mrujo husu ya mdumhuwa mimi ngamusuyo Nurul Fatihu adabu na maste ani musuyo SGG wa serikali au ka abaha na ntora ntintu musuyo akika SGG shaga ni mbeshe yo risala ya Kiislamu kai mwanadamu Islamu ndidini muone semithali minji ilo na tafsirika uketulingana zimungu mimi risala yangu antanke mwanadamu Islamu ngamrogozo mwanadamu Islamu Nurul Fatih amurogozo hoka we Nurul Fatih wemna mji homjini mtuje mimna mji homjini mbe amurongozo heki hatu aba ntuta ngoza amurongozo heki hatuka emihono yo mili omzima wokana sabahi emihono yo mili wasadi Muhammadi omzima no kena sabahi wama ala rasul albalagh yudri salaha ani musuyo Kiislamu haukake mihono mili ijazinru sadi Muhammadi abonga bomba bosi bohari nabanu mrujo kana mahamisha shaka mrumdu hasi
ndujokana mahamishashi hakamndu mduhazi abonge ngamparo utukufu hao hele zina jema Mungu ya ajela wakazi walo amhusuyo hamnyezi Mungu ukemndu mduhazi ndondo washikomori washingazi jabanu bazima nezaini Mungu ya unuko ulonizo shaimi hono mili omzima no kena sabahi omzima no kena saya baikaba dozidi mbarongo yabo isurayo kaya kitoto na abo mndu mduhazi. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonge esuje yabili rendo kanyo katna wahiri yambe arijo hibiri la usiku nrajini inshallah ta'ala kama udunge ejo udiha inshallah ta'ala.